video bi circulate e social media chese we say afa nina e de efa ye front boys and after power boys chese one more effort enkofoji sika na said the video no ekọ elebusia for mamu bi too much e be so mamu ye said na ye nua be mai na oma bia for information e de efa ne yonku bia na chese woni no ekoko scammy obi agi sika na e wasenka wo mu enchemu 50-50 na just ba ko ye na dey so no dey wodi share ni kotokuo mu enya dey say wo bechemu e dey ama ne yonko e din e ba bonti na dodo na e dey efrene ni John Jacob ono e na frɛ ye FBI snitching ni yonko no e dey ma wo mu efa ni Nitimu po anase nipo bone sema waye edi etia na ebra so wo nyina etini escammy wo bi na chese scan e wo se ba bonten na wo mu chen 50-50 na ena mani bre antino oye na adin se wo mu kwa ebefa e de ahye ni kotoko over $9 million nipa ba ko ye na adin so wo mu kwa efa e de ahye eye ni kotoko na se de ensem no ebobo e de ebebeto abonten na chese dudo na e kata e ready ye abrante de woye no enye kwanso a no ebinu so ekase de woye ne ye a necessary ebinu mo wo eye peseminkuminya na sali information a wode ema ye agese ema sa videos yi ekọ viral ene dey abusia wodi wani ekokopie mu ewe Lakeside Estate wo Accra Nkankro yi emu ede ne chese empeni fonso so abodompem ewo hono mu a one so ehihemu ewo special security operating for and your front boys are one more Lakeside Estate dey one so eguso a one echichiri eye all because of the course efa John Jacob the information what dey ema FBI for na ema net day am no wo ekase Ghana fonso so ehihemu adwuma yoku fonso so aye o ma dey say one so ebedi eye ensem no echi achese MC from MCM and Ghana Special Security Forces one more akako pimu ewo Accra in Lakeside Estate achese one more enenam from house to house and flat to flat apartment achese one more njishimoni achese one more che front boys ni enyina na ebusia for video e ka ho man kokoshe embane ba e beto so like the FBI matter, they do serious so. Na ebusia for say the woman cast and say the woman packing esisi a short video there na so on say the woman amaye so like security abey so tight according to your blogger na say ongoing from one apartment to the other and na just chuka obi choose chuki me yonko e dey fight the woman ho na ama ene dey NIB is as a hand be say FBI woman entity operate emfa embassy yanuti na just say woman moving from one apartment to the other ehihemu enina e dey fa sakawa na say front boys woman edi juma escame enkofo nyoma ense sika edi efi mutimi scamming for ji woman esika ene dey say woman ni abre ewo ehu na say na nipa no so caption nsem no as security operative believed to be either the FBI CIA BNI sweeping Lakeside we any nsem ma say wodi atu edwana say bebeto abontin no na say woman enina nina bronia na say wudi sema na say nkofo kweti kwan wo fa so edi enya wo ebusia form on say dan da yempeni for ekase kwantia wo musuo kwantia bi ni wonu mu a den ya wo befa no mutotoro to de bia da de bi wunya ne sada because wo fa kweti kwan so a wo de ejisika edi afi wo yonko no kai wo say san so na wo so bi befa kweti kwan so edi adi bibi edi for wo do twinkranta
owu ewo enkante ano ensem a ya na da ne da omo eka anam bebu a wo mu ebu na ya na ni nyina ncha se wo na mum se ento wa na wo fro se ada bi wo mo ka ye no keke na nso so enibre bebre no se ya na do be ko apapa ko bio na do na nso so ye be ka bi wo ho no a wo fo no bi no nso so eka ho edi wo sika eni wo no mo de na nso so kakra wo bi a wo betimi di aboa ye wo pa ewo no ma bi ewo mi gidi ye se ye yesa enoma na ya ma ye meyi enkonko fa laptop enko fa ego tina cafe enye na adin se wo ko apapa ko fa kwati kwan ajisika de free eye wo bo ana se do bi abre enye no wo fa kwati kwan so apapa kwaje na ebi mu anso so no enkrofo ana namfo a wo mo eye ni brem se ya na do be kwa ko because enka wuni eye do na mako and I'm here na ka 50-50 we are working so we dey share mana ijini yesu say and Kenya dey say by this time we so anase say akoka obi ya wo akoka ba be kan obi ne kan o to ne obi akoka aba be kan wo to obi bi wo je ohu ai na so na asem no aba ne ya ba be foro an so mo akwa da eye edomuti man hwe ya na mo ntu eye no ma ye ya ihu ne se enye ne kwan so a mu ma ye enye na nya ngati you say, you won't sound now for one sour one nice homes with me there. And yet, so what's not baby, don't I show them with so opinion on something movie free. Everyone is a company Google and accounting. Now, also for what you find as so. Now, one Jake, I will say the whole year actually will be an say no one cheers so Caprampuna will maybe ever baba the chair a year as so I was hiding and to a team last year. Yes, I remember my daddy I dream me a team of I fine I fit na abwa amoma was because say so emwa man to a point the biara when any who almost said one future leaders so one and rather be woman and for me say you go poor fine emma where my say security agencies no one I'm sure waka na sa no ma we nyina no etuo ntimi ntwa ewo oye omani emu na aha am DAC wo so wadwe ntwa wo fa ensem yi eho obetimi e de aba betu edwa Tuma GH, your comment section, the be so like videos not share all the social media platform and so following our IG page and your Twitter page for Tuma GH _ Facebook and so Tuma GH. A grace capa and the Sene, the Masan Eddie Asia Ebumaka.